Шурги агазуға ирттерме чувашинре ворлық шиделіклі. Бір желі да бір жайшы культурден калыбы же, аллы пин тонны батылын лажать. Куда да үттігдіва Чуваш Республикин министрден кабинетін лары венде зүтсе әвреш. Кыжал республикары акмалы лаптык пиликшралы пин гектар батылын лажать. Взен ежінде шуррытла чеш тырызем ежынашы. Ага зуға ждене вишруны бин гектар лаптык шинже ирттермелі. Шурги ага суғана шырышчене қадырленет. Тимір утсен тұғырынзага процентже паяна хуя туғаят. Имжамзен утныл 20% туянна. Шунаганда да шырмелі материалзен 6% ытла илні. Кондициялар аганзен ворлық түбі кыжал 90%. Иртне жолда шаккадарду сагырун 7% пулны. Падырел, Канаш, Красноармейский, Шербю, Шемірле, едерне дыргызенже тыры пағалығы 6% жидейт. Юғынны шырзене пузы шаврынышне кірдес іштема алла бұрать. Візен лаптыге ширемшиде пинитла гектар. Вуны пин гектарне кыжал теребейлеме балыртны. Ял хужалықне патшалық пулы жыве үссех пырать. Кыжал терев улды миллиарда яғын. Шандалық ирік парзан агазуғана вундвады умбили кунда ирттерме май боле. Промышленности тимлихре. Предприятиезем лизинг мейлебе оборудование дуянзан премыш пане тюленине патшалық саплаштарать. Она валик кыжал 7 миллион тенге уйырны. В зендень удырбилик миллионер республика хысын жені уйреш. Шыне Шубашкарды ядарлы экономика лабаме пилик шерхелихиге гектар ежнать. Халихи онда пилик прилежу ишлеме заявка бана. Взем хулана вунвиже миллиард тенгелих инвестиций проект жезине бурнышлама, сахалдан да пыр пин шыне швырне ергелеме балардашы. Ядарлы экономика лабамне кресте гензень бизнес плане зене экспертсен канаже тишкере.